sorry sendetti fil-kamera, ma ħaniprofa nibda dal-vlog qabel ma mmur ix-xogħol. Ħanagħmel il-breakfast, ħanagħmel Greek yogurt dal-għodu għax ma preparajniex loads għax il-Greek yogurt u nixtieq naħlih. So ma preparajtx oats dil-ġimgħa. U ħanieħdu bil-frawli, xtajt il-frawli għal-cheese board. U spiċċajna li ħadd ma miss. U issa qed nispiċċa nużaħ għal-Greek yogurt u naħseb dak biss rrid niftakar nieħu il-lunch għax-xogħol. Dal-għodu tfajt l-aħħar video ta' dak is-seri li għamilt qasir ta' il-video bażikament fejn ħajjart xi ħaġa differenti Maltija kuljum u għalissa nista' nistrieħ ftit. Suppost kelli nerġa' nuża l-biċċiet li tfajt fuq YouTube għal-reels imma realizzajt li short form in-nies m'għandhomx paċenzja jaraw videos bil-mod, allura bdejt nipprova nagħmilhom naqra iktar maġlin. U beda jħoddli iktar ħin għax kelli nerġa' niffilmja xi voice overs għax li kien hemm kienu slow. So vlog frankajt ix-xogħol, żidt ix-xogħol li nifsi. Mela, mal-Greek yogurt nżid il-protein powder ukoll for the extra protein għax bħalissa għax jiena biex nilħaq l-ammont tal-protein rekomandat ma nħuqux minn il-protein powder għax kemm iżid ħati wkoll chicken u l-ħan speċjalment dil-ġimgħa issa bil-leftovers li għandna ma tantx huma high in protein, iktar high in carbs and fat. U mal-yogurt ukoll xorta nitfa' il-chia seeds u il-flax seeds għax inqas illum ħanibdew il-ġurnata bi breakfast sustanzjuż. Anyway, kontu tafu li l-flax seeds il-post. L-għonis il-seeds li jkunu ground, għax ma jkunux ground ġismek ma jassorbix nutrienti tal-flax seeds ħabba l-outer shell. So, di skoprejta minnu xina wara xi 6 xhur nuħu flax seeds kull jum ġifieri. U li meta mbagħad titħnu tgħid you grind it. Suppost titfgħu fil-freezer x'in kollha jekk tħallih barra. Jeħżin ma jibqax tajjeb. Something I didn't know u forsi tallimtu għandhom ukoll issa. U chia seeds. U daqsxejn almonds fuq u seeing li għandi naqra fets tal-breakfast. ħanħu supplements għax naħlef ninsa nħodhom matul il-ġurnata. Vitamin D u omega 3 li by the way ħażin ħaġeb. It-toma x'inhi? Citrus, ġifieri lemon, sax citrone tfisser. Toma ta' ħut xorta waħda. Breakfast is served. Jaħnu l-breakfast, ma timur xogħol u inkellimkom wara x-xogħol probably jew matul ix-xogħol. Le actually llum ix-xogħol għandi l-injection tal-influenza. Ma tkomx il-fejn taraw dik ma. U xi ħin inkellimkom matul il-ġurnata. Nieżla nimxi u ħanċempel in-nanna għax il-niża xi ħanċempel u naħseb l ħaġa tgħidli x'minnek. Però qed tarawni mhux qiegħda bil-ġaketta twila ħoxna għax illum qiegħda 12 degrees. Infatti vera li ma mur nimxi waqt ix-xogħol għax wis kien qiegħda tkun kesħa u ma kienx tkolli aptit. U ħanurikom is-siġra tal-miliet, oh my god. Araw is-siġra li jagħmlu. Veru sabiħa. Wow. Oħrem. U oħra x'imkien hawnhekk. Love it, no? Okay, coffee break and I'm trying the Kit Kat with Sakura and roasted soybean. Sakura is apparently Japan's national flower, you said? Is it Japan's national flower or? Sakura is the flower. But Japan's national flower. Okay. No, I don't like Kit Kat that much. No? So, Oh, okay. yeah, so Okay. let's see. Where do you test? It smells nice. No, it's nice. I thought it would taste like strawberry-ish. But it's not. It's like white chocolate with a hint of fruit. Chocolate. Yeah. Because in a blind test, I would have said. I like it. How can you not like normal Kit Kat?
I don't know, the chocolate. I don't like the chocolate. Better things. Do you see what I No, sent it's to the Wojtek? chocolate that I don't like. So that's why I like this, because I like the Because it's wafer. not chocolate. Do you see what I sent to No, Wojtek because- on the Because test? white Kit chocolate's Kat, not no, chocolate. Kit Kat chocolate. Kit Kat's chocolate. This I is don't the like classic it. one. Oh, so specific. I don't know. Mela dinna, wasalt lura d-dar għal dan il-package. So, bażikament, I've been on the lookout għal coat, għax m'għandix coat. Three winters naħseb, mhux biċċajt, u kull xitwa nipprova nfittex waħda u ma nkunx nista' nsib il-waħda li toġobni għax taqta' kulur tipo pjuttost ċar għax għandi ġaketta sewda allura biex speċi ma nixix coat sewda wkoll u xtaqta tkun pulita għax m'għandix coat pulita. Meta noħroġ, kull mandi dik il-ġaketta l-ħoxna kbira u sibt ftit fuq Zalando 2 ħanippruvhom. Waħda minnhom ġibta żewġ sizes ma kontx ċerta. Però istra ma nafx, provajt infittex minn Vinted għax kif qedtilkom qed nipprova nixxi daqsxejn iktar second hand bħalissa. U s-sena l-oħra xtrajt żewġ coats minn Vinted u t-tnejn kienu vera jidhru differenti fil-verità milli fuq l-internet għax ma kienux kwalità tajba. Waħda minnhom ma tantx kienet issaħħan, so rrid biħejta anke l-oħra nixxi li nbieħha, biħejta b'prezz baxx. U speċjalment waħda minnhom il-griża xtaqta tkun vera pulita u vera kienet diżappuntanti. So ħaniftħu daw, ħanaraw, issa waħda minnhom ħanġib il-maqas. Issa xtaqt nixtri waħda kwalità tajba, però waħda minnhom ġibta minn Pull&Bear li it's quite a fast fashion brand, so I mean, ma nistennix xi ħaġa wow minnem. Oħra brand Belġana, rrid naqra iktar fuqha ta'. Imma mhix well-known madwar id-dinja kollha, però kienet ħafna iktar expensive. Ta' Pull&Bear kienet 70 u di l-oħra kienet 200 euro. Jiġifieri issa nara minn qabel naqra l-kwalità for all you know, it's actually a good quality. Naraw. Di. Għax dal-kulur li ritta, jisu grease beige top jiġi il-kulur. Jek tejna naħseb top. Issa, ħana naraw dax, ma nafx l-insajt, ta' Pull&Bear. Ara, on first glance. Asna prim jġobni l-iktar kulur. Għax qed nibża li nispiċċa nixxi waħda u tiġi kollha boċċi, għax is-sena oħra li xajt minn Vinted. Hekk kienet kollha boċċi. U mort sa wkoll second hand store, u second hand store hawnhekk inħobb immur għal-ħwejjeġ. U provajt nfittxlu, imma ma kellux coats sbieħ fir-ritina, kienu kollha pattern, dejna nixqa plain, għax plain taqbel ma aktar affarijiet, għax again ma rridx noqgħod nixxi miljon elf coat. Nippreferi kolli waħda u servini u nilbisha ma kollox. Naraw. Sa di oversize u qalu to take one size smaller, so ġibt small medium ħanara. Jien diżaqi barra. Ħanaraw. Istranka mill-buttuni ninkwieta għax ġultant fast fashion brands letteralment il-buttuni vera jkunu meħjutin li jinqalaw wara xi 3 wears. U xtaqta twila wkoll. Għalhekk dom naqra ma sibt waħda. Nara. Mhux nara. Naħseb il-medium aħjar. Mhux nara daqshekk pulita amma. Tgħidlix li daw fake pockets. Di l-ewwel waħda. Ma nafx kif inħossni fuqha. Ma nafx ix toġobni di. Ħanilkom fil-mera. Qed taraw. Biex toġobni l-buttuni qishom ma jagħmlux daqshekk pulita. Anka ħanipprova l-oħra. Issa fittixt Uniqlo wkoll. Għax Uniqlo vera għandu kwalità tajba, imma m'għandux il-kulur li nixtieq jiena. Issa diet nara kbira. Għal-inqas għandha l-bwiet. Oh my god, astemnu. Imtaqba. 200 euro coat, please note. Jasra, kieku mhix daqshekk kbira sabiħa, imma u kieku ma kienx imqatta, imma xorta. Isu naqra iċi dijaw. Tqabbadni l-ħakk. Le. Xej, epic fail. Veru nobot meta nġib affarijiet online ukoll noqgħod nirritornhom. Ma mhux tagħmel għalhekk istra. Nippreferi mmur fil-ħwienet. It's a fail. Qed ngħidilkom illi nfittex dil-coat ma nistax. Insib waħda u għas darba rajt waħda minn Mango kienet veru sabiħa ħjarqbad xejn lila. Kienet real wool.
That's a fail. Mela għadda da xejħin mill-aħħar klip, to be honest. Naħseb għaddew xi 3 kwarti. Imma qatt nara vlog ta' Zoe u qatt relax. Ma nagħmel xejn. Suppost ma mmorx il-gym biex nagħmel xi ħaġa oħra biex naħdem biex nipprepara għat-tutorial ta' għada. U spiċċajt qatt relax minn vlog. Imma qed nħossni vera close to burnout għax inni ma nħodu xejn break hekk. Ma mux tamel. Dal-weekend ħamorru Bruges, weekend Bruges, Daniel, so ħajkulkom nice vlogs ukoll, ħana ħajkolna nice memories. U looking forward to that biex literalment ma nagħmel xejn apart in-editi ovvjament. Imma just enjoy some time off. I mean mhux eżatt off, xorta rridu naħdmu għax sejrin wara x-xogħol il-ġimgħa. Qabel ma mmur naħasel u nibda nipprepara tutorial, jekk tiftakru xi vlog ilu, naħseb il-ġimgħa l-oħra ma nafx li wieħed, tlabt tal-lajnuna ħabba d-diet trimming, għax taqt tfaħħa ġabot u x'taqsejtkom jekk u x'ħin li tfaħħa u x'ħadd qalliva, shoutout lil Pete, naħseb Pete jismu, mhux Pete jew Peter, naħseb Pete. Li tani daqsxejn feedback għalli li trimming veru tajba. Anzi, biex nuża kliemu għalli immakulata il-klim. Allura, nitfaħħa ġol pot. Għazil dan, ċekajt Google u rrit nażel pot żgħir xi 8 cm, dan huwa 9. M'għandix pot iżgħar li huwa 8 cm, so ħanibtfa' da. Issa to be honest bdejt niċċekkja online ukoll kien hemm miktub li suppost tixtri xi mix ieħor Pumice għasna skalu. Ma jiena ħamrija bis-sandi so li ħanuża. U li rridu nagħmlu, qed taraw, nimlew il-pot 2/3. Issa innaddaf kif mawx Daniela x'Danieli qed il-gym by the way. Nagħmlu toqba fin-nofs tal-ħamrija. Nitfgħu din. U nippruvaw nniżlu għal isfel. Imbagħad nagħlqu t-toqba. Issa nimlew il-bicċa ta' fuq. Nispera li jkun tajba. Straġi. Issa nħu berjaw. Hello. Hello. All right. Għax qabel ma ġejt ngħid għamilt straġi mdalla m'hawnx Daniel. X'għamilt? U ġejt. X'għamilt? Waqgħet il-pjanta? Le, I was repotting it. U hija laqgħu li sibna difu. Sama sardu nsaqquha. Nasib. Okay, u dan aħjar pot li sibta li għax li għandi mbagħad kbar wisq. Nispera li jom inta sew. So hopefully ma tmutlix, issa nżomkom updated. ħadd ftit, ħadd żewġ qassatat. Trid nisħanlek l-ikel? Jup. Ajwa ħareġ. Ħanixellek il-vid. Le għad. Għaddanti. Hello, jiena ħammur norqod. Għandi kif qattajt l-ħar sija u nofs. Nagħmel nipprepara tutorial ta' għadax għal minu ġdid jew għal min forsi nesa nagħti tutorials l-università u għatanti tutorial u rrid nipprepara għalih. Lol il-klip li rajtu ta' qabel. Bażikament għandna s-sink imkisser tal-bathroom li by the way ġiek meta bdejna nikruh u m'għandux tappira għax jekk titfa' tappira tinżel l-isfel u tingħalaq kompletament insomma. U vera nipprova noqgħod attenti li ma waqqa xejn ġo-tappa u ġo-drain għax ma nkunux nistgħu nġibuha u l-ar tapp li seta' jaqa' waqa'. Insomma, u ġili ġatilna ta' ġifieri di, ġust imbagħad kellna niftu s-sink minn taħt u nimbuttaw il fuq. Oh my god, kemm għandi
Meħem, ġist biex nispiegalkom dan. Jina għumma norqot għax mejta, da il-bira ħsibos kelli norqot fl-10 u norqot f'nofs il-lejl u għomt fis-7 u ma nafx vera għandi nas il-lum f'daqqa waħda, ma nistax nifhem kif. Għamma naħseb snini, għamma norqot, to be honest ma nafx kemm film-jgħid il-lum, ġifiri jaf dal-vlog nitfaw ma ta' da minn vlog. Jekk le, il-lejl tajjeb u narakom għada għal-ġurnata oħra, tinsewx tamlu like u subscribe. Ciao ciao!